nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Matuko kanewa tuko yemwe ya mwaiwa nyanya na indi kalivo ndini wa mesaito ya Vilingi wa Mauvoo kiweyone cha umundi Mauvoo ala umbaniwe na kuetewe kwa kuninya masiwa kitaka na ulo kunengilia Mauvoo kwanze ya meko ni munduwe Teresia mwende na indi ani ya mwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi ala tukumbanisye ni pamwe na enende makuweni imeasia Azimio ni vudhisie Kalonzo kwa kumunenga mwana wende mesani ya unenania wa Azimio na serikali ya Kenya Kwanza. President William Ruto yasingi mama minister make mayaisa kuelewani kivalua kiva kila wa manyuvie matongo esie. Ituisi ya gavana wa Vinya kutula mutita ambia ya kudhukumava mwe kwa atongo imama tungulo na kangundo mayase kiki valani ya udhukumi wa gavana. Na enende mwingi kumania kiko kilame ukonani ya muyumbe muliungi kwa kuvidhukia mutandiria na kuete idhoko uyani kwake. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chengi musiaisia tukwatiani kwesila Facebook ni Mutongo TV page ya kwani masiwa kitaka na indi muthenya umwe itina wa ndongo ya chama cha Wiper na ulani kana chama cha Wiper na ulani Kalonzo Musyoka kusakuwa kutongoesya nguthu ya andu atano mangaliko ya uleikwika unenaniana andu atano kuma kula kuingaliko ya serikali ya Kenya Kwanza kumanda usungio wa mathina kauta alama ende kuikumbila thi ya Kenya enendi kauntini ya Makueni na maweta kana mwanya unengiwe Kalonzo ti kana ni mwana wa nthi muno na waili teithi wa unengiwe atetita ambunge tavauteneni enendia mainena ni maweta kana Kalonzo tawaki wango ni kimwe na itui ila ingi sitongoesye ngwatanio ya Azimio wa Kenya na tawaile ithi wa mesani mwe ya unenania na President William Ruto livo chumbanito niweke ni mulinge. Ngaliko ya serikali ya Kenya Kwanza oyetelo kuweta timu ya kiandu atano la methi wa mayikone na nyana timu ya andu atano kumangaliko ya ulei ya Azimio Oka Helena Mvuwa wako mbililia. Enembe ya kuma kauntini ya Makueni ni mwana nyako ya Makueni wakuona itambia Azimio Oka kumweki ya Kalonzo tawa mutongoesya wa timu ya ngwatanio E. Maiweta kiwango chake takianene na chaitu ingi linene ngwatanio ne Raila Odinga na Martha Karua tawaile idhu wa yikone na nyawa kiwango cha yulu indetiva unasa kuwe kutongoesya. Kusakwa kwa Kalonzo nzamani eno ndikuona kwena faida kwitu mukamba. Kalonzo ni mundu munene ni muzumbi tumurwete kibela ni cho zumbi. Kalonzo ni metu zamani toto ni tumweke aibu na ili kanzamani ila nene kwa ana ila na Martha pale kwa mwana kiti mwana ku ni mundu munene. Kalonzo we aendiye kulika mubela ne wa ligi ya kuthela matani na ligi eno engene ligi nene ailete kwithwa ligi nesu. Kalonzo anasa kuwe kutongoesya timu ya andu atano evo ndongo ya chama cha DAP Eugene Wamalwa ndongo ya lengi mbungene ya katena ingi mbunge wa Ugunja Opiyo Wandayi ula wa Malindi Amina Mnyazi na seneta wa kaunti ya Nyamira Okongo Homogeni kuonena nyoa kumanda usungio wa mathina langu atano ya Azimio Oka yithito yenda kuthenekewa. Katuwa mondo atano langa liko hili na iwanie kunena ni wawiundu wa kusakwa kwa makamishina Elmanzama ya IBC kuvaniwa na kusovwa kwa ofisi wa ndongo ya ulei kuongela kwa kilungu cha menela ikaleno ya mwito sekta ni kivathokanyo sa serikali katuwa mondo ange kauta itambilo na udhodhi ya mama memba kambine ya Azimio Oka mokilie vivyo lua kwa makweki wa listini kuondua kuthenekia kwa ngalama mekale vandhi ya Kenya. Kindo kila kina ikitina kinene cha ngwatani ya Azimio Oka kutoa isia maandamano isio ni kivathokanyo sia vandhi ya Kenya. Bau Kalonzo ngone thongie asisi anenga andu ange mende muno ma klasi kila chaba unde lagiti klasi ju nondo ethane kindo takiu karwa elete kwithwa ethwanu makona evo alike bunewe bandu ba Kalonzo nondo Kalonzo nete mwikwete ta mukamba nondo nete mwene ni wa musundola ukete Bau Kalonzo batoneka atabwe na ita wanandu ala meba kube na agata muthama nika ndathe ambate atane jena kibela ki kya mubela wa ligi ande utena kwenda mwana wa Kalonzo Musyoka kusiwa ni muteti unge ngwatanio ni hii Azimio Oka enende ama endekethia kuthenekewa kongalama amekele kwithwa noko namba imwe listini ya mondo ala wakilishi kumangaliko ile meonena nesia
vamaenda kusova kwa ofisi wa ndongo ya ngaliko ya ulei na itambia kuhusu kwa miana ya makomishona zamani ya IBC kwamba kuiwa utem. Kindu cha mbele kama ile kunene ya mono ngona ni gharama ya maisha hiyo lumo no ni maile kwamba unakwelangana kwa mathelangane lakini kindu cha mbele manene hiyo luanga gharama ya maisha la hiyo mutu mauta na zindu isingi ndo si hiyo lumo no kwa mwene ndi kukwelangana kwa kuri kuyo rutadia kwa hiyo kila kilo rutadia ni gharama ya maisha thewe na sile kwa fertilizer tisho nondo fertilizer oyuko yombua kugutotenda mbua tete lo kumwe wa 10 tipiko mwe wa 10 gharama ya maisha hiyo ke wango kiu kumambo rene ni zero gharama ya maisha nicho ni rajo lote didi mwene ndi bandi osindu sibo isizwe ende maisha matono thea kwena sindu tamutwile na cia andu ma Kenya na mauta alama na usafiri kuba toneka nekana mainena nyama mane ithie netumite ki maisha sindu ila ina nene anezwe isuta cia opposition leader maundu ma methembezu kwa oyu sindu isu cionthe tiene kwebinda ciina bata maundu ma constitution ni maundu ma kwika chau ithie kiu tichene ta Kenya kina bata. Delivotia Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Molinga. Naindi mithenya oya kuvita kana mithenya itialite o minini serikali ya OU kuyanisya mwaka umwe kuma yalika ofisini. President William Ruto eweta aingima amemba make zamani ya maminista mayaisa kuelewa kivalua kila kwa manyuvie kutongoesya miveani kivathukanio. Ruto eweta kiita kiendeye kutunga itina uthukumi wa nthi ya Kenya kwisila kuvaluka kwa ngwatani o miveani kivathukanio ya kisilikali. Livoti umanitwe niwe Benjamin Mwaka. President William Ruto ni wama kuna musomo ma minister na andiki hati ni kame vyani kwa thukanyo halau kuweta aingi mao kwa kuvikia umunde maino mami waku ya na yulua kila kiende mivyani yo. President Ruto haini ni achathini cha kuikilia zama ya kia ma minister sayiwi wanonu wake udhukumi Fomane ya Mozumbe State House kwe umunde nuwa vidhu wakana aingi ma udhukumi amake maina uvo waku ya na ukonya kila kiende mivyani yo. I find that many of you, the people I speak to, don't even know what is going on in your ministries or departments. You have very scanty information. The moment I know more than you in your ministry, then you must begin to understand that something is very wrong. How do you run a ministry or a department or a parastatal if you have no information? That is the highest level of incompetence. Kuyanana na President William Ruto nikanava yondu wesoto nekana ma minister na ma PS makethi wa matesi kila kiende mivyani yo na ngalikoni ingi ni mwe kwa tete mamuta ya londo serikali ya ile kwa ile udhukumi mivyani kondo wa vaita munene wa NND. Our ministers are quiet. They are called for TV interviews, they don't show up to say what they have done. And then the media have a few days because nobody talks for government. I would rather we spend more time explaining to the people of Kenya what we have done in our respective dockets as opposed to travel. And if we have to travel, let's travel up country to where wananchi are and explain what we are doing. By constitution, you are supposed to advise me. Explain to me how you are going to advise me if you have less information than I do. Who is going to be advising who? I call many PSs. You ask them what's going on here. They have no clue. And this is your department. That is the job that you have. So please, take time, read. There's a lot of literature on your desks. There's a lot of briefs from departments. There are a lot of briefs from all manner of places. Read. I take time myself to read. Nende no achadiki cha umunde vla minister ile na ma PS vakuve 10 mavingi wenza wa State House kwa kuselewa vala yu president ukwenda mahandike itumisia kuselewa chathini ki cha vata cha Musumbe ma minister ani vamwe na Professor Kithure Kindiki wasase wanthini
na Moses Kuria wa Utandithia. Nimeona watu wale wamechelewa, nikaona rais unaniona ninamjua. Nikaona uso yake nikajua hapa kimeumana. Sababu leo ni siku ya performance contract. Ile siku muhimu sana ya kuja kuweka. Na wewe umefika pale rais amekaa. Tayari amekaa na ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe umechelewa ukiwa kuona nani? Who else have you gone to see? I don't know whether it is because these performance contracts have been going on for 20 years that many people maybe mistakenly think that it is a ritual. And that is why people resort to the old incompetent excuses that there was traffic for them not to be in a public, the most important public function. We have a job because we have a contract. If you cannot keep time with your employer, you have basically dismissed yourself. Maminista na ma-PS mekiasaiwa na wakuthukuma vatialite mwa yumwe ou kwianisya mwaka umwe wa serikali ya Kenya Kwanza kuma yali ofisini na President Ruto weta kiini cho kithwa kithimi cha withianu uthukumine wo ndino mevyaka konyo kwianisya manifesto ya Kenya Kwanza ndino mwaka umwe wa serikali. The terms of the contract are fairly straightforward. In return for paying their due taxes in a timely fashion, the citizens of this country not only expect but are entitled to receive the benefits of all government services in a prompt and satisfactory manner. Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Ilovi nye nita wa Benjamin mwaka. Naindi Mauvoo kuma kauntini ya Masako ni kana itina wa amemba mambunge ya kaunti ya Masako kuma kuyanga likoni siya kangundo na matungulu kuweta kana nimeudhu kuma memwamba yu ituisia gavana wa kaunti ya Masako mwandu wa Vinyandeti isiyo ni siya matungulu na kangundo ni matula muti itambiri mayuweta kana ki ni kielelo cha kuvalania udhukumi wa gavana wa kaunti ya Masako amwema enendi na moni maadhingilila kana ngwata nioni ya avata kui atongo inavevata munene gavana wa Vinyandeti akakunikila udhukumi wa ituisi yake mayuweta kana methitwe mate uthukuma kwanzia ila ya ilete nilivotiumba nitu ni humwandikitwa Mauvoo na ulani Boni Motesia. Muthenya umwe wa vita itina wa mema wa bunge ya kaunti ya Masako kuma kangundo na matungulu kutoa izi sikalo cia kuthukuma vamwe na yupo maene nthi na lama nengetwe wia gavana wa kaunti ya Masako utaitwisia na gusisia uthukumi wa kisioni cia ndone matula muteta mbere maweta kana kielo chao ni kuvalanya uthukumi wa gavana wa kaunti ya Masako. Umbania ma MCS ama inisaiti withie kuiwe okathukumwa alabe gavana na neto no ni miaka 10 mutu aithukuma na thinono matungulu ya aye maendeo ni mheshimiwa mule kwa support serikali na yuni ukililio mbanye ma MCS makangundo na matungulu ambio maini site undu mewemano na gavana ma MCS ni mewe na gavana na mwana mule aeke kwanza ma MCA makangundo na mama matungulu aini site kaugula kuingavana wabila nitwalea Maelende mailena na itambia kana makondineta manga wana kaunti ya Masako isione cia ndwani wetakana ni usio tongo ikutungia ni vamwe na kuthukuma vateme vaka endana ke mwenende athikiwe ni maendeyo na ki maende na wetakana ni uvathukanu na wendi wa mwenende mona yukumba ni makanzala eitha yikanesa utongo iwetha ba uthengea anakuwa na right yo meta ayumbe na makanzala mo onaitha weta makauna ala make na longe na ala make ne kana kama ne kile kiende yo ground na yo ka ground ni kuseo wana MCA maku mayo kama komane na mo kama komane na mole lorna wade wole be kubima na bikelile ti ane me okobothia ona kumeta mwekalende mainondo no yaka kuanwa nando ingi enende amwe ni matula muti itwithikana makondineta manga wana kaunti ya Masako maitakana methito maithukuma na kikono na nthini wa mawela methito maithukuma maithito mainengwa misala yonesa nthini wa milati la yende ya kaunti ya Masako twande wema we atoke watukai ba ngilima na ele andu atando kila mundu ngilimi ongwele na tuna thukuma ke wone mama tuyobete musivyo wete ko ikendo na ndateka yakwe gwatoina na MCA tononia mundu kwetwa mwatha na oka na nduma west na makwa kembene na meye ba
shilingi 3,500 tunaitwa kila mundu emyongweli na twewethe tuyani wanisi tukune simu takane kwa mwana thukumia tubake matala na twegwa mwe thukuma ayuma mwenda ngavana wa kaunti ya Masako kunikila undu makondineta makemethitwo maithukuma nthini icio cia ndwani kumogitaka na vaithitwo na mutalatala muzeo wa kumavetanga nthini wa miane makwati ya uthukumi wa kaunti ya Masako andi mamethe nwenda kula cia kwisubike umana na andu awita makondineta kondineta wambeta la wote aikaloboto ninyangu nena na ndaeso ndini wa mwe yosu kwasa kwa kondineta kweswa ndilandi ndana atabwa nekata na ndini wa mwe yosu kwasa kunwa kondineta kwetwa Angelina na kenzilani ate awea na tuende ukwakoza kuanje kondineta kwetwa sioka wanzoke na ndi makondineta emanangi etala mawe ala nonenganwe ona makanza la mayo dengea na makanza la makwema mini wepio na kotala wati twegwa wandu ama na ule maunda ni mama nangi waivela na mama weane na mama okaluka mbisela wekete iko na hivi ando mawe baidwa yepio mutungithanyo andeto wikusewa mwene mewetakana ngavana wa kaunti ya Masako no thukumite nesa no ivatakana na uvingi sondini wa uthukumi wake mwe mawe ala theme uthukumwa ground tatwe makondineta ma governor ithu tuona ma oversight me MCS sinanga na MCA mwana mathukume ni malasa koiwe nende mana we mwana na motiasa kwena mena mabalua ende mena mabalua moke ke wanza ni tumasa kwa ne kama na twewa wao na mayuma ati ende collect Masako ubela ulusa nuwa ngawe ya ndwasu please ngaba ena kwesoba na aka ndo kiwana radeja we tutwete kwaku ithi twina wo mwinge muno nondo ingene wana mule na kamule tena akeu makanza na minge ni mananena na mainge na TV ni twimene macho na mama enda kwata niyo na mewiye moyo makare nune mule na mende ana kwata na metwa na kuwa meta na mekuka kowe ndo madam yo na kumete ona ndo madam yo na ito twete twete byakale kwa ground kaunti ya Masako nyene toboni mutesia Tuelekele kaunti ya Makueni. Valambunge ya kaunti ya Makueni ni avunzia utongo yuanza ya mbunge isu ya maundu makonete idheka vala ya muvetanga Daniel Mutsau kwithiwa mwene kivila na ya musakwa Felix Mateso mwene kivila mweuwa na mundu imuthiani mwangangi tamunini wake na indi mwaliuku meaniwa kuyana na iteta ya MCA mambunge ya kaunti ya Makueni kana Musau ulaani we MCA wa wodi ya Nguu Masumba emwamba na MCA wa wodi ya Emali Mulala na ulaani Cosmas Kaleli ni mo manotho iwe kwike mbini kwa spika wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilu na ndongo ya ala aingi mbungeni Francis Mutuku Muso livoti umanitwe niwe Caleb Chalo. Chumwane kethelu spika wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilu ni wekiwe mbini akikonanyo na maandamano na kwethi wanonena nyamu vyumbungeni ya Makueni kuvike ya memba mayo makusiasi ekalo cia kuthi kumanda spika na valanthini wonena nyusu amo maweta kana the amo mome ovunania ndongo isiasi ya maila singaliko ya olei sikiwe mbini kumana na maandamano ala matwaitwe ni ngaliko ya olei ya Azimio One Kenya. Whatever has happened to our speaker is quite unfortunate because the government is trying to intimidate our leader, saying you should arrest so and so, so and so, so and so. That's why you can see on my left hand side, the majority leader is missing. He has gone under. The majority leader is missing. She has gone under. There are others here, Bettina and others. They are potential customers. Francis Mutuku, MCA wa wodi yanza wikilele kalamba, na walawe wambe kwiki wambeni akikonanyo na maandamano ni umwe ukuilela ele udhosu. That's the situation. It's a very bad situation and we wish to ask for calm. MCA wa kikumbulio South Jeds Kalunda ola ingeni wandongo ya lanini anayana weta kanake kaloni kiu nimekova viane vati aliosami wanza maimwe ya mbunge na valetho kajito ya mbio valukila MCA wa Nguu Masumba Musau avetango kwithwa we mwene kivila wanza maya itheka. MCA wa wote ward MCA wa wote nzio Felix Mateso ni wona munini wa Musau na vala nake muthiani mwangangi ulona musami yine wa munini wa Felix Mateso ateo Musau aenda ya kwitha enza manesu endeta member. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kumavamia kone ya mbunge ya kaunti ya Makueni.
Endi livoti isu yake Caleb Chalo yetu twanthini wa uthiumo witu wambe twisokethia na Mauvoo kuma kuyanga likoni cia mwingi ikala mitamboni. Maandiko metu yati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi ikala tene na tene ona siwa ni yuma na siwa ni yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolu na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukoni ciacho mbuse cionthe nicienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse ciuma no voice yoka ingi uu niguo maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maelekanya na kanyo munuka wa ciai ni nguthi vana na no twicionesa mauni mo mekuthi mundu umwe anawikia ya ciai muveno wa ikilui ndakwete vanda niwa no vindu ye namba ya simu ungi nake anawikia ya cia ati mavensi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayu luwandi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu ao ntheni kwiati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kweya kana kulungalia kiinga vala kiekete ni va kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Mbinya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena cia mawiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Wimi wa ng'ombe cia yiia thiri wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiye mukeka wakina mukeka ucio ukomea tumena niwo ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutwelito transplant sasi anata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena upau right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwo wenda wabaluka pyo muto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isuto na kuongamia kiwo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele no kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindule simbesa ni mazile simbesa wasia wa mwimi no withukiisya Mutongo FM wivala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni vyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune.
Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mazpoa nidhiya isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Dhiya jitu ya mazpoa nidhiya isovyu na ujitumie kumina wauni kuu ya musiwa kuchei na muitana vyu na andumaku. Cha vata munoni kana dhiya jiji na nutrients ya vata ndini wa mejitu. Dhiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithamiongo kenda ite udhuka kuo no udhowe yingi. Yu kuwe chichaku na dhiya ya mazpoa wiyone kivadhokanyu. No kwache dhiya ya mazpoa dukana ila ivakuve naku wholesale kana dukana nene sila supermarket kwa dhowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Nina udhocha ingi nthini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo na indi enende isioni sia mwingi ni maumani ava nene kiko kimwe cha twaigua ni mumbunge wa kiliombunge cha mwingi ya kati Gideon Mulyungi kumuthokea mutandithia umwe musini wa mwingi na kana kwete ithoko wiyani kwake na indi roda musioka easia kana ivindani yi miwani yake ya ngilia na imweni anangiwe na athamwa kana ana magwa kimwene Mulyungi na ulawa mutie na maumisi amoma enende mainena ni mawetani uvathokanu na akisia mwenendi mumbunge kuvithukia mwenendi maitesia kutoaisia miatianio ya kumuvetanga utongo-ini. Roda ni wa kuna livoti nthini wa kisese cha polisi cha mwingi. Livoti umbanitu ni we Joseph KITAKA. Ainena itina kuna livoti kiseseni cha polisi cha mwingi. Roda musiokani wawetekana muyumbe watonye ile mukawani wake ayenda kumanyaniki makastoma make methiitwe maimunene nai na kumunyamasya vala kilingi seniki miwani yake ya lato wangili yana imwe yanangiwe na mukwatanga kwanzia itemba ilu kati wa maumisie angi na kile nili hoteli ni kwa MP wa Mwingi Central Gideon Mulyungi labau tweilenzi andwa maingi asienda kuona mwene bau ndo buwe wiye ne bau mangi wa na ndio ndo nika na mukule umanga banu na ngukila akuze miwani ya kwatino arulanga na ngumu kunene cha kwenda andu make mambo lakini mwe nambua onga masi ndaile kuwetwa ni mundu no MP wa Mwingi Central ndaile kuolotwa ni mundu na mukule manzi au mama kukita na mumo na be na video yomwe ongona ndio na MP munyube nandu ukuji obwaka amanzi ono kukita na Auna na kuki. Naona osukwa eno suke. Ukatara no suke na zukwa. Ambe kokare arekebishe usuke. Wewe nyetiche ni muzuka. Na ndoma kwa maelewa muzuka. Na ndio tochechi ukatara Mulyungi nembe na nina adhi polisi na ripoti. No sapi 3 na ndikithia na DCO mambeni mo take action. Now of course that's outsort. Na ndio anyokati watu langa. Yangiliana na ngwata nondo kwanza ndizi mundu ndegebeti ndizi kwata nondo yakwa kumanwa na kiko kiyu enenthi menda matambi moso muyumbe u kwa kwithiwa aimana masya amwe mo Mheshimiwa MP kwa nini anarasi wanawake na anaka hiyo akaukatete mundu mukanondo si ni vibaya hivyo so tafadhali hatutaki hizi vitu zijirudie hatutakumbali tafadhali mheshimiwa aende tu a fight na waheshimiwa wenzake na wadhu kumaidhi tu amusabita kwenye na muelekte nilimpigia kura na sikuoni inakaa vizuri so amina kuna kero yake mandu make mena atake anybody so mama asioketi na mavi ndo maybe mena na kindukia ile so nitukulia mheshimiwa idha nutonya ekane na akata tafadhali kitike sio kabisa na unitukulia serikali la nene wadai batonyeka take the necessary action against such impunity and mama wengine tu mtu ambaye yonoa ndo tweka to yaka 24/7 we want peace na tuyando mamu mi wa Mulyungi mutumia utunete ndaya mutongo witu niwithitwe na tabia ya omundu ethi wa tomwenda omulungia mwingi na suo one of the business woman Roda ni wa muvamia nyumbani yani wake na amwasot ambo mukime kobi anangania miwani yake
na no kwenda mkwatanga nondo, which is not against, it is against our constitution. Na ndio enda kwasia nitu kwenda tunengwenda ya na atongwe nundu na alimu alamata kwendeka na mwingi central ethi twe wambe kuthi kwasia mumwe mwingi na mayuma, and we will not allow that one again. Nundu mwingi ti ya mundu, mwingi ni yitu na bayi mundu wa ile nulungwa mwingi, and I want the government and the DCI and the institutions that are concerned to take charge and bring order in this town of Mwingi and the leadership of Mwingi. Ogavina nikauna mwene ndiangini matelemile kuthama chama cha Wiper itina wa muyumbe u Gideon Mulungi kukonaniwa na ndito cia kumanga atongo yangi evo gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe kumana na itambia yake ya kuthamia ndakitali lolonga miite sivitali ni wa Mwingi level 4 Dr. Evans Mumo. Paundo Kitui ya etie kasumba ka kuone andu ma Mwingi malomba no ligiwe ne kasumba ka kuone andu ma Mwingi na nyine mwanyi viene mutete na ndietikela andu ma Mwingi makuonewa na Kitui kia kubata na neta leaders va kote natoa kwate na atoasia malombe ale kutunga Dr. Mumo na ale kumya matakitali netu atani sia na malombe tusikumana no malombe enenge ndaya no nenga andu ma Mwingi ndaya ya na kimetigenge kwa tuende ndoka Irene Kasalo women rep ona bae mundu wese yako na weko hayoka kwa sia tunenge malombe ndaya Tetuilo neni eyo atongo isi andu yana imwe tekala mose tekura nani tukwenda ndaya si andu yana ndaneka nesa kuma mheshimiwa governor life unless with ni huli ya Kalonzo wa Musyoka kwenda usumbe wa Kenya nunu tetuila wende no nena sitonyo tumwa ati wa Kalonzo ya mheshimiwa Mulungi aendeyu ile ni tuthamia kwa UDA na tuumutia mheshimiwa Mulungi tinde tonzio na nyeno nasie nitu mukania ege kumanga andu ma Wiper nitwaza kuya malombe tangaba na witu na uthukumi wa malombe nitwaonio na tamu ya mbe ya malombe nitwaonete nithu andu ma mingi sendro nitukwikwate kuthukuma ni malombe olondo athukuma agila gengi kuthukumi wa malombe ndukalikelelwe kingi upande ni wa mheshimiwa Irene Kasalo nitukwasia ni women rep witu wa Kitui County nitwa musakuye ta mutongo witu kwa huo na geneke okwatangwa nikana ka viki twaitse twendo bunganisia ndo atu monze makiamani kya Wiper atwa bunganisia twaza kuanga bana malombe twaza kwa Irene Kasalo twaza kwa Mulungi na yitu yumanya nikia kila kithukie na vinda vila regime ya serikali ile na vivo tutanathukuma mheshimiwa wetu wa Mwingi ndo dananena Mulungi enda Dr. Mumo atongwe sivitali nusu banana mo enendi mamodlo moti kwa kumangana mahimwenda anenganenda hiya kwa atongo yangi kana enendi maligoni uyo kulika chamani ki cha Wiper ke Mulungi evanga baba ile kwetu mundungi tekolo na twabo na tindi ambe Mulungi atindi yake Mulungi ndabikia mwisho ando ma Mwingi tu yano wa Joseph Kitakangili vote Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV. Naindi namo ene ianda miveani ya kusovia nyamusi ya kithekani KWS ni maumia ukulio kulaku yenendi kukwatiani ya namo kusovia nyamusi ya kithekani naindi maovisa ama kusovia nyamusi ya kithekani kuma ilembetani ya Mount Kenya mainena kithekani chamu ya Game Reserve makima chathini chakutani ya muthenya wa maovisa ama kusovia nyamusi ya kithekani ni maumia ukulio kulaku yenendi kutetheani sia kukitana nzima mbatane ya nyamusi ya kithekani naindi atongo ikivathukanyo alame vikite mautanuni aya nimeweta itambia yita yekuolanga kau kati wa andu vamwe na nyamulivo chumbani chude omwandikitwa Mauvoo na ulani Ben Musau thini wa chathi cha kutania muthenya wa maovisa ma kusovia nyamusi ya kithekani na kila cha twaigwa kithekani cha kusovia nyamu cha Mwea Game Reserve makima enendi ni makulo kukwatiania na kusovia nyamusi ya kithekani. Sisi kutoka leo kwenda mbele inatakana kila anayezungumza awe mtoto mwanagenzi kwa shule awe mtu wa soko atazungumza lugha anaweza kueleza mgeni umuhimu wa hii mbuga. Kutoka hapo Makima, Mavuria, Kiangosi, kila mahali hapa lugha iwe moja tu. Unataka kuzuru, umeenda hapa kwetu mbugani. Kuna nini hapo? Ndovu wamejaa. Unanisikia? Twiga wengi. Pundamilia wamejaa. Hiyo ndio lugha tunataka kuzungumza. Kwa sababu tukikua kwa lugha namna ile, tutaweza pia sasa kuanza kustar economic development around hapa. Pillars
the pillar of conservation, which is our core mandate under the law, the pillar of collaboration. Hawa washikadau wote umesikia conservers fulani, tunashirikiana na wao kufanya hii kazi kwa pamoja. Na tunapenda hilo jambo kwa sababu gani? Wanyama wetu vile mnavyojua. Hapa nimekwambia kuna ndovu. Lakini unaweza toka hapa leo ukose kuona ndovu. Wako wapi? Wanyama wetu wako hapa kwa Kengen Forest. Wako hapa kwa Tarda. Ndovu wamesonga pale. Na ni kwa sababu ndo asili ya ndovu. Oingi ni matumia muthenya usu kunengana mithinzio kwa maofisa ala methi tumayonania wia wo thini wa usuvi wa nyamu cia kithekani obamwe na mititu. Director usuvi-ini wa nyamu cia kithekani kuma Mount Kenya aiweta atamekwambisya nzama ya kusuvia itheka na nyamu kwa kusomethia ene nthi vata wa kusuvia mititu na nyamu cia kithekani. Upande wetu kuna mapungufu ya kuelimisha kila mmoja wetu ndo aweze kuchukua lile jukumu nalosema. Kwa hivyo kwangu nilichukua hiyo changamoto na nikasema tutaongeza conservation education programs ndo tuweze kuelimika vizuri. Deputy County Commissioner wa Mwea kuweta itambe taye kwati wa kuola kau kati wa nyamu na ene nthi obamwe na kukilia utalii. Na kwa zile juhudi zenu ndio tuko na wale wanyama, tuko na ile miti na mimea ambayo iko kwenye misitu yetu. Kwa hiyo chukulia kazi ya kukua ranger kama lifestyle yako, kwamba unaishi kwa msitu na una protect hiyo msitu. Niambia hii hoteli ni ghali, si ungejaribu hoteli fulani mahali fulani. Wewe unafikiri hiyo ni mfanyikazi mzuri? Mshahara yake inatoka hapo na anakuambia enda hoteli fulani, hiyo ndio iko rahisi. Kwa hiyo as a ranger, ile mnyama ako pale, ile miti iko pale, hiyo ndio inakupatia mshahara. Kwa hiyo some of our areas that we feel needs a lot of opening, needs a lot of work, if we had to maximize their utilization and to attract other, so that we also now involve in a better way the community living around this reserve, so that we have better accommodation by the people and acceptance, so that now whatever happens here, the rangers that will be posted here today and in future do not have a difficult job to do with the community. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo, Mtongo TV, nyenita wa Ben Mosau. Hende tuisonga nambe tuelekela kwa kauntini ya Kitui vala makundi matema kisilikali hivyo ya Savana Kitui na ila ya Women First ni makwatiania na kwithiwa na ndambuka ya kuona ikundi cia amwaitu ila sithitwe ikwatambau ikundi kana ni ikundi ya Savana Kitui kwisila mauvundi sio makwambisia milati kivathukanio vamwe na kunengane ilovia cia kwambisia milati ni kana kwiyukilia kiukwati na indi makundi asu ni matoesia ndambuka ya kuona milati isu vamwe na kukumania amwaitu asu na makundi angi ala matonya umanenga masoko malio ila methito maitwa isia milati niyo ondumwe na kuosa maoni kauta undu matonya kuendea kwikia amwaitu vinya kelelo ni cha kuendesia milati ya kwiyukilia livo chumbani tuniwe Onesmus Chalo. Ikundi ya Savana Kitui na ila ithito inenganilo vya kuya mwitu na kwa manenge mauvundisi maundu matonya kwambise milati kivathukanyo kuyukilia kiukwati ikwati anita na ila ya Women First ni ethiana ndambuka Kitui cha uthuloni wa Asua na Kitui cha umeloni wa Asua na ukana kukomana na ikundi mwanza cia amwitu ila sithito sikwata hotere kuma kwa ikundi ya Savana Kitui kielelo kinene na kuasa maoni maundu matonya kukilia amwitu asu wamana kumathengesi bakubi na masoko mamalio ila methito maitwa isi ndini wa milati yo umundi tukiva kukomana na Women First group pamwe na Savana ala na moni partners imwe kututethesia na economic empowerment takani twithitwe twikite biti muno maunduni nikenda tukwatembesa situ tuitegeme na twithitwe tukika miradi kivathukanio nitweya nguku nitwithitwe twikia biti tuthowe miunda na ona nitwima nitubanda miti tuithosia na Women First na Savana group
methitwe maitutethia muno kwa kutubundisia undu wa kwika maundu asu. Savana methitwe maitubundisia undu wa kweya nguku, undu wa kusuvia mimea yitu na undu wa kuitethia generally. Ikundi hii imwitwa isianema wei wa nguku, uvandi wa miti, uthosi wa miunda, kukombwethia maema na indi ume wa ilovia cia kuiendesya ila mambisi ungu wa ikundi hii ya Savana. Kundi ni kino cha kutua twi maundu ala twika ta twithia na maema na ivila ila tukombwethesya mundu ila wina ciathi ni tunenga nai ivila isu na yema. Twina maema heli na twina ivila ya na yimwe kwao usunu ndumwe katika ula twika katika kikundi ni kitu ni tukobethana cia mbesa kanela itawa table banking. Ni tuma cia mbesa kila mui na twikobathania ithie kwa ithie nekena mbesa citu cia imosiao na kumela twambie kikundi kitu ni tumbanite mbesa ithie ta kikundi cha kutua twina mubea munene no kondu wa ikundi ila itawa women first ila makuthukuma makwatianie na Savana Kitui. Mwaito ni mavikia kueta kwithia methito na melati kivathukanyo kukwata soko ya malio ila methito nayo kwithito na mauma na kutuma mathose malio thoa munini. Ona ni methito maitu nenge utethio wa kimbesa nikenda tutonye ku finance project isu situ tuwe ya nguku na nitwithitwe na challenge ya kula tuthosya nguku situ na mabinda maingi twisa kuithosya na thoa munini ukithia twina kwata mbesa taila tuitarajia kukwata. Ona miti yitu saa ingi nitwithia na thina wa kula tuthosya saa ingi mabroka machuka maithoa twithoe wanayo kitha twina kwata mbesa tondu tukwenda kukwata. Ingi ni maweta mwa wakivona muno ala matwaisia uvandi wa miti kithitwe kiukuna munene kuona kutuma miti mingi yoma wala makwile makundi ako manenge ndovoi no kana kumatethese kuendese melati isu ya uvandi wa miti. Makundi asu na ala mekwatianite na ikundi ya kusubia mawithuluko ya Green Africa na ila inawalanyo wa kuvanda miti kuyana na miaka yaku ni athana kukwata mbomolati usu uvandi wa miti kwa kunengane soko kwe makundi vala ingi ya kule serikali nene ila si akaunti kwesila mivia ya kusubia mawithuluko ila mena uvandi wa miti kukwata makundi mweto ala methito meitwa ise milati isu no kana kumekia vinya na kuendesya uthukomi wa groups andoane na mo kata me ikundi ni sike bathokanyo ni mendesie maundu ma tree seedlings kana kubuya miti nondo president wa Republic of Kenya easia andu mabande miti 15 billion twibikea by vision 2030 na miti serikali kana mashirika maya achieve target yo kanata Kenya tweka achieve tutabuete hii miti na mashirika no kana ikundi cie kibathokanyo ni mambite already na yune kule serikali ila ikwithela itho wa miti ona kwisila kula kwi county government itu balabe ministry ya environment within ya consider groups ya mwitu na atumea na mayouth nundu nimo champion mambe kenda wiseithia netu abanda miti ila ikwendekana. Ikundi isi obandi wa miti imwe sina miti mbe wangili 10 ila mende na omande ya masoko. Makundi ane mathana kuendea kukwata mbomelati nzao kibathukanyo ya mwitu no kana kwithwa matonya kuiendesya ivinda yukite. Delivote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo. Tuisonga na mbele na Kent Senator wa kaunti ya Masako Mwandu Agnes Kavindu muthamani wa kulia serikali kwisila kinandoni cha gaf ivi kaneva thia ilovia cia kusovia kana kakele tu na muno kumanya ikisia tutaulo twa muima skuluni na ende Kavindu inena itina wa kutambuka maskuluni kivathukanio kangundo na matungulu ni wavikia kwithiwa ainyaitia tutaulo tu aiweta kana etu aingini methitwe maivetwa ni kisomo kana imasomo ivindani yo ya mui kwa kukwasa tutaulo tu na ethiwa mayinya ikiwa maskuluni kisomo kithiwa taila kana manya ikiwa tutaulo tu maskuluni kisomo kithiwa taila kwanza ya ila ya ileta ilivoti umbanitwe ni omwandiki wa Mauvoo ni Motesi.
mwandu wengine sikavindua itambuka ndino masukulu vyo alame kilomuge cha kanilo na matungulu na kwa ya itutu taulo twa moita kumatereza ndinu wa methenyeyo nenda serikali kuikia kinandu cha ugiriana siana ini siya suvika la siya masukulu ni vitawane masomo na kuikala muno mesini mena mathina kivathukanyo na kuithwa saingi materia na ukwati ndienda kukulia oingi serikali wito wa Kenya kwisila kinanduni cha women reps na ofisi na ministry ya gender wivye ni maasisi asiana situ sia A2 maskuluni manengwe sanitary pads wivye maikuma skulu ila membwa mena alisio nundu waingi mamo nimekala amisi akekala musio na chumwa kiima utari skulu na wivya niba likavina ba Tonu wenda serikali ene kuisisikana no hiki ya matambe makunya ikisi maskulu leo utalo mena wa manyi warame maskulu ni mena dhina munene kutena leo na vindani yesa ina wana madhina maki ukwati wa kumandhia manyi wamo ndikulia oingi nundu kwinanza vindani wivye skulu sito ni sianengwa maliu siana ni siembwe itona kuya na bakariya mabe na skulu bena class cha special children alame mamudha monzu na neria mena challenges cha dormitory ni kulia mheshimiwa wa area ino onake atonekuka skulu nyoyo na isisia wivye ni wamaki ya kilasi cha dormitory wivye ni mekala onesa iwe menda yumbe na tongelangi ukwati ene wikile na maskulu mena modhulu koma kwa ila uki uo na inkikulama ni wa mausome wa kweza kweko seo kena matonye kuikanesa metia nini ukile kana kwena udheu na maundu angela matonye uvingisa kisomo cha manyiwa omenedi ya kwena challenges ya yo siye ungu kevya ene na challenge cha kingu nina nena na minister wa CC wa water Masako County dambia nukutuma engineer oko sisi abo ila siba usina dinamwa itekumya kiuki anite wendi wake ni atongo ikuthukuma memwamba na enende na mwanende kuona kulokwe na thina na kuvikia no weta kuikia kana kaunti ya Masako na thukumonesa na kundu kula kungi kwa uni kulia tandu mama Masako County tuthukumetwe mwamba na bala wona challenge report challenge kiubala cha elite nikana wivye ni twatethia ni sia uya pamwe na alama elite kumbwa malika oversight kwa seneta wa Masaku Kavindu wa Muthama na MCS usine wiawo namo wa kwika oversight nikana wivye ni maasisi okulakwe na challenges ma wete ya governor nikana nake governor wivye ni wa asisi isio hivi undu siendene Mutongo TV nyene toboni mutesia na ndilivotisuye kutotoa ndini wa udhiumo wito wake lituisio kethia tuithi watu ikunikila Mauvoo wange kauta musese ndukathivasa musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile viasala situ Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthiko otini wetha kwethi na muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithiuluko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonde kwithiulukite cha nthi ni kendo kisio na katika ila standard serikali katika dunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala kabumbeni ila ndi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza serikali ni ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni vete se wite serikali na alame utongo hine we serikali ndio vito sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwa uwo yani vita se ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia
kitambaa hii ni sisi soba zetu usio na si ito na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando makonesa ngiti kuwo isu si andu asu no kotumia ama mota mundu ni mendete ni musinona ando maitilanga mokana banga we wambuka ni hoibeti indila nabikie ko maisha mambi yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awu nda we kan wenda profit we ka calculate your managing affordable kwa customer buka mo exploit ya sembe nakwambia nyewe yino nebingo sebe yabo wenda ka chao na chao yo wenda ukeba wina iko ya mzambe iko ya ngazi ya makaa nyendumia ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isino kwa isino ni tatu uyava Mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala twedhiani Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Goshen Medical and Technical College Thika ukwata diploma na certificate ya course ya medical ta Kenya Registered Community Health Nurse, Theatre Technology, Health Records, Orthopedic and Trauma Medicine, Nurse Assistance, Medical Engineering, Laboratory Science Technology, Community Health and Nutrition, Applied Biology na ingimbingi. Courses ya Technical Skills ta Catering and Hotel Management, Food and Beverage Production, Hairdressing na Beauty Therapy kana Cosmetology, Fashion and Design, ICT, Computer Packages vatende vikwa amanyiwa maitro nitwosa amanyiwa alama na grade kivadhokanio quick course ya artisan certificate na diploma divisito nisianie muvuko waku metiani yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, SIDAC na ingimbingi nitumandhia amanyiwa maito attachments na tuina nyumba nzeo na ndeu siya kukoma kwa amanyiwa maito twithi kama kongeni lelo ni wa Garissa Highway itina wa Leather Industries wosa ni wa moi wake enda na moi wa 10 ni uende tukuniesi mukwisila namba nino noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya kana noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Ina udho changi ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo na tusonga na mbe tukunikile Mauvoo makoneti mutavani ya Paul Mackenzie na esi Lilwangi miongo ili na nana nimekuende ya kusiwa kwa midhenya ingi ili ni kana kumanya kana nimekulekwa kwa bondi kana nimekuende ya kusiwa nginya ukunikiliwa ikwaniyo kuthela ona uwe ovo andu angi miongo inana umwe kati wa ala miongo 35 manovo isuesha kahola koti niwete kila umavingwe ikwani ya kutuma ikusiasia na nini vala makosi wa kaname kodi wa maisi wa shimolate wa prison nginya matuku ana amwa moyu nginya ila ikwani yo ikedi wa ikusi wanaende livoti kana wakatano livoti umbanito niwe Angelina Mose. Ni undu maundu me ili ochino mutavanya Paul Mackenzie na esilula angi kuya kiyo itino angaliko usikata ni kuenda masiwe kwa kilungu cha medhinya ingi miongo ina na muonza valalo ya Wycliffe Makasembo kulalame kiembe wakoti uwe wetekana madhangu makuthaku kwa ukuli uwa makwati kiokoni cha umundi undu ula esilula ama wosi yeta kunyamaswa na kuwete idho kwa kotini u. Anahuyo voitu na kuthukisi ngaliko usikatani na ila ya utete Magistrate Yusuf Abdalla Shikanda ni wa madha esililo kukwata aki kuena na katiba kandi ino ya Kenya vala wa amenda medhiwe na umisio.
Sasa hata kama mapiga kelele haki yenu na nini, mimi sikasiriki, maana naelewa ni mambo ya kawaida, lakini sasa kuweni na subra. Unajua haki haipatikani kwa urahisi, lazima mfanye subra, cha uchunguzi ufanywe na nini. Sasa kufikia tarehe 4 tutajua kutaendaje, lakini fanyeni subra. Yesu mwenyewe alipitia mateso mengi sana, na kuna watu hata walimkataa, hakubali kama ni mtoto wa Mungu au sijui wengine wanasema nabii. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida, ni mitihani ya kawaida, sawa. Kosikata ni tongoni jamii ya mina nimeenda kuongela kilungu kingi cha mithenya miongo ina na muonza kwenda isio kunu kiliwa kwani ila yikumbilite esililo a miongo ili na kenda. Esililo a ni makusiwa kwa mithenya ingi ili vala matuko ana mwai u na uloni wakatano makavikwa ingi kotini u na kumanyakana ni makusiwa mithenya isu kana ni makuvikia kulecho kwa bond. Kavindani kau andu miongo ina na umwe kati wa ala miongo 3 na 5 Mauvoo iswe kithekani cha Shakahola ni mavete wai kwani ya kwenda kuiyumia thayu na kuvingwe kwani yingi yukonya kutuma ciana nini itiwa ni thayu kithekani cha Shakahola vala mawe tutamaumie musie ni kuo na ciana cia ukuwa kwambisia mwaka umwe nginya miaka 14 na ila ciatiwe ni thayu cie kithekani kiu cha Shakahola. Magistrate Joe Omido ni wetikila na ukuli wangaliko usikata ni wa esililo a kuvingwe kwani ya uwani wa siana nini vala kwani yo ikambiswa matuku ana na ulani wakatano wa chumaki wanauyevo esililo angi miongo ili na ana nima kuenda ya kuikala nthini wa Sahajanadi Rescue Center ngaliko sia mtopo vala kwani yo ya kwenda kuiyumwa thayu ikuendea. No doubt what has in the recent past unfolded at Shakahola are matters in the public domain, and it is in the public interest and in the interest of justice that the architects of the Shakahola massacre or the Shakahola horror be brought to book. The public, no doubt, is unpleased about the notoriety of Shakahola. In the result, and for the reasons I've stated above, I am persuaded and find that the application for withdrawal of the charge or charges against the 41 persons listed under paragraph 5 of this ruling meets the requirements in law and is therefore well merited. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Nende mwe wa mundume umwe wa yikaya katikati ni withiwe ni enenthi ndwani ya Olpa Kilai Syokimau sublocation ya Mulolongo ukamba wa Athi River. Munini wa chief wa Syokimau David Kilonzo easiakana ni watonyeka mundume usu akethi wa avithukiwe na kukunwa na kindu kituvu mutwe mbe wa kutiwa ni thayo. Tisonga na meni kanana uwa movea ula wolotetwe ni President William Ruto kuthuima maundu makoneti kisomo vandi ya Kenya ni wanengane livoti ya uo kwa President Ruto muthenyani wa umundi na ndini wa livoti yeve na wendekethio wa maskulu ma serikali maeke kuanua milengo ni kivathukani wevo la witha milengo wa National Extra County vamwe na Sub County Schools na ndi measiakana kuvathula kwa maskulu ni kutumite amwe matilwa itinaki maendeyo oingi nimewetakana skulu sia kukoma hata sithitwe na ndivisi yulu muno kwa ase kila mwenda serikali ithinikie kwa wiananu. We were looking at the concerns of the ordinary mwananchi in Kenya, concerns about education, at all levels of education, not only CBC, not only universities, but also issues to do with knowledge-driven economies. We looked at issues, for example, Your Excellency, of engagement of learners with communities and so forth. The report, Your Excellency, also includes
an implementation matrix, and it has time frames. And that to us is extremely important. And we are giving the time frames in which these need to be implemented. The government recognizes education as central to our human capital development. We focus on providing inclusive, equitable, relevant, quality education to our children at all the 3 levels of education. We aim not only to facilitate the growth and development of our children, but also the capacity of graduates to rise to the highest echelons of their careers and to contribute to a more prosperous and equitable society. And I want to commit to the education stakeholders that the government of Kenya is going to provide sufficient resources to close all the funding gaps. We will provide the resources to make sure that the funding model that we launched the other day for both our TVETs, colleges, and also universities is fully implemented. Nimewahakikishia ya kwamba mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba mapendekezo yote yaliyopendekezwa tunayatimiza kwa manufaa ya watoto wetu, kwa manufaa ya jamii ya Wakenya na kwa manufaa ya taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna rasilimali nyingi kama taifa. Rasilimali tulio nayo ya muhimu ni hii ya human capital ama Wakenya wetu, na elimu ndio inatusaidia kuhakikisha ya kwamba taifa letu la Kenya, wafanyikazi na watu wote wa taifa letu la Kenya wako katika hali ambapo wanaweza kuchangia biashara, kuchangia kazi, kuchangia kutengeneza uchumi na kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Nendi oyu umetoki nthi ya Kenya ni tona kwithiwa na mwia umwe wa kulunga kuthamwa kwa athukumi kuma kiseseni kimwe cha kuthukuma kuthi kila kingi ethiwa mwia ula uvikitu mbungeni ni muyumbe wa Kimilili Didmas Barasa no kwatwa mbau ni ayumbe na kuvitukithwa na indi kwatiania nake ni kana mutalatala wake uvanie kuikithia kana muthukumi ula mwandike ena kianda kinene nthini wa kutua sila ila vaumila maundu mandhama kiwiani kuma kisioni kimwe kuthi kila kingi ona ethiwa na kitumi kiva. Not sure if we are going to discuss so we are saying that in those situations where the employer himself, he has imagined, he slept and he woke up in the morning, he said, I should transfer this person, then my proposed amendments must come into force. When people are employed, they are interviewed. And a whole committee sits down to discuss, to decide whether this person should be deployed in this department, in this town or not. So by saying that if you want to transfer this person, you give a 6 months notice, we're not asking for too much. This is already your employee anyway. We have seen it being misused a lot. Whenever maybe even as somebody who is in a senior position want to bring in somebody to take a position, and the easiest way is just to transfer the person who is occupying that position, even moving them to other geographical areas which are even uncomfortable with their family. Therefore, I think whenever sometimes we put some control on issues of transfers, it has been misused. I have seen so many people who have suffered under it, and I think it's a good idea. Because we are not, as he is putting it, is not asking for too much. It's just whereby the employee also has a say in when the issue of transfer comes. So there are some other things beside what Honorable Didmas has said. We need to look into it and see how we are going to help our employees to ensure that they are comfortable as much as they are seeking for jobs. You should not be at the workplace, but at the same time, you're breaking your home. Naende musiaisia muve mwana kwa lamwa kwa tienena kwa ndini wa mesa itu ya Mauvoo angitani ngwidi wa ndiu nengelilea vaya mwendoni wa saa 3:30 ili kwa oyu tiwa nesanye nita wa masiwa kitaka ulao nengile Mauvoo kwa nzia ya meko ni Teresia Mwende.
Nairobi.